ngeze Buvira nafashe moto ngiye gucuwa Manenga nari ngize izumweru bitatu Buvira wenda nzabivuga hejo gato uko Nyabiheke perutse ke ese uko mwari mukinyibuka cyane kuri YouTube ndakumkurikirana Imana ishimwe ko bakurikirana cyane bazaga zasenga ngo singaruke mwebwe timurabo ntimuri murabo kabisa zamuri Imana icyubahiro ngo mureke tureke kwishima cyane twihane kugira ngo kiri Imana itubiki tugishikiye ubakera abantu biraye wakera twatabawe intambara iracyahari abapfa baracyahari ahubwo tukomeze twihane cyane amen reka taje gutwara umwanya wacu vuge gatoya nawe nze kumuhamuze gutaha kare amen umupasteri ukana umupasteri yihekanye mu Kristo karatere mu Kristo koma Satani ndio umupasteri ntigeze kukiza yamurikiwe gusa n'akanyenyeri waje kugashikira karamuki niyo mpamvu atatinya tagira n'isoni yo kuvuga ngo kujya umukristo n'umwana wawe ikintu gitangaje kuvuga ngo kurarera umwana mu ijambo numa numubwire ngo kwamburira ubusa numa ufata ubwambure bwawe ubwere ku mwana wawe Shitani kumugaragara hambo biba ni Satani wa muntu ntatigeze akizwa uko honyine ni ibintu biharawe iwacu mu bwoko bw'Abanyamulenge ngo ubunyine biraharawe gufata ubusa ukabwereka mugenzi wawe bigezweho nicyerekana n'amahanga ko turayereka ko tutigeze tukizwa hari umwe wambwenjega ifite isura itari nziza bazapfa kumenya nyine gusa nyine hari ukuntu bazareba ati uyu nguyu ariko twazamenya niko amen ariko usari bizabisa nkaho biri mu maraso kuko muri Kongo bazamerera nabi bagatobo mona sura kama ya ngombe afite sura n'iyinda reka nzamba cyangwa ngeza baraka ngashika za Fizi za Saramabira zahe ariko nyine bazagutora kakujya kwa bagutora inani Imana tubabare uwo mugore arambwira ngo muteye isoni mu bantu nakundaga banyeretse Imana Abanyamulenge bageze mu Rwanda mu bantu banyeretse Imana bwa mbere ngo n'Abanyamulenge ngo ariko ngo turi mu gukurikirana amakuru iyi social media yemwe yadutaye hanze ati biratangaje kumva ngo abayumbe narinze nibo bahe basora ubwambure bwabo bakabujana kwisi tekereza ubwambure bwo nyine guteye isoni umumama kujya abagabo bahindutse muri no minsi twapfushije abagabo benshi ariko abagabo tibagiraga ikibazo ariko basigaye bameze nk'abagore usigaye usanga umugabo ari mu dutiku tujya tw'abagore bagira ibintu byarahindutse bibamayobera jewe uzuje muri ano makambi aya yandi menshi zambona ibihigo honyine araza kukuramutsa wumva amagambo akuvugishije ukavuga ntaje umukobwa cyakora ubusinde umukobwa ndi umugabo w'Imana hari abagabo bakwambika amajipo bakagenda ukarambika amajipo ukaza mukayigenda hari ijambo umugabo avuga akazi mumbabarira kuvuga ibyo usimbuka kandi ndi mukaza muza nageza se aho ntazagaruka Imana se himeye kandi ko tuza gutara tuzamura Imana amen utinyi Imana uzosiga abana bawe basige babarera k'imfubyi kubera uvogera umurimo w'Imana. Haleluya. Haleluya. Saga tuti ndahagarara. Naha. Kuzamura Imana itora. Haleluya. Imana ibagirire neza.
Imana ibahe umugisha. Uko nyine ako kari gaciyemo kubera ifuhi kuzegenda iby'Imana. Haleluya. Ikindi turashima kubw'ikaze ryanyu mwatwiyegereje aho twashitse badufashe neza uzukuri nkaho twebwe bunini batakwishimiye kubera abakozi ba Satani bari mu kwiyegerezanya amaze mu biriyo bagafanana bakamaza umuntu mu kiriyo bakamamishiza mu ijuru bakishungereza bagasara ariko umuntu urimo kuvuga umutima amagambo akiza umutima bamushaka ariko ndashima Imana kuko mwatwakiriye ukaduha agaciro mukemera ko izitunga z'Imana zongera kumva ubutumwa bwiza. Haleluya, haleluya. Kubw'ikaze pasiteri, abapasiteri bose mwemereye ko tugaruka duha kano gatuti karaheze. Unye karaheze. Turashima Imana, tubashimira yuko mwatwakiriye. Imana ibahe umugisha cyane. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ikindi ndashimira ku bayumbe twasanze turimo kugenda tukabura abayumbe barabuze kandi Imana yari yarabivuze ngo abayumbe bukuri bagiye kubura bagiye kuba pirate kandi abuzuye benshi bajya mukunda kubona baseruka bajya sibo Imana ihisha abantu rero ku bayumbe twataramanye Imana ibahe umugisha. Amen. Shimye na mwene data twazanye ngo mama Imana ihagurukije umunyamurenge Jai gatandatu wese kwereka kwishongereza wese kuko atashatwe undi yazaye bingo yazaba Jai gatandatu kwa magenda akagira ukwezi yo uko afite akabebe k'imyaka 2 ajavuye Buganda noneho wese kugenda bahuye noneho gaje we ntakana nasite ngo arasigara karira kazojwigira nembe yico ndakifatikanyije n'ibindi uko ari mukugira ucyakabaka ma telefone nti ngaho yewe hagira telefone rozo nina kibuka yumva telefone gatima kagakubita ariko Imana iramuhagurukira tuzamura Imana. Umunyamurenge gapana kwango nuwundi abandi b'Abanyarwanda Imana bahaguzutse basobanukirwa Imana abagande basobanukirwa Imana abamama b'Anyakenya ariko sinzi ikintu cyabaye mu bagore bacu ni ukuvuga ngo gushakwa no kuzara ngo niyo diplome nimwiyamagaro murayifite ariko mwarayinize murayiniga cyane nabonye bitohu sinone umuhamagaro w'Imana ngo niho shaka ngo mzari no namaga uremereye utsikami nabasha gufatikanya n'ikindi kintu none uzamu hanyuma abagore bapfundika imihamagaro uyazakureka azahagarara avuga ati narabyaye afite umugabo afite abana atuye za Kigali yomerwa neza nk'abandi n'abana ariko ni kubasiga uko yavuye Kenya ngo ave muri Kenya araza ibyumweru bingasubiye ukavuye Uganda none nuko gusa hanyuma uzovuga ngo je nabize umwanya no kuri ngo abana bose bazaririra rimwe ngo yewe sinonka mbasha nuko nzi. Amen. Imana imuhe umugisha. Haleluya. Tuzamure Imana cyane. Abantu bato abasore bato ngaha abasore bato ni bazamura batarashita 30 abo ngabo Imana irabishimiye cyane mwebwe ntimuragira amadodane mu mutima ibihe bigiye kuza nimwe uzamure uko ni umuntu nakunze naho abari byaga benshi Kayebu na Yeshua barahari rata simba chitega abimana barahari. Haleluya. Amen. So this Imana igumugisha turanga gatoya
aka karimba bamaze kuririmba kabona teyagira ngo bamenuja ariko niba nishimiye gushenja kandi ujewe mutima enda bamaze kuririmba ngo yari ha sinzi ukuntu wakaririmbe ureke gushira mu kizungu karirimbe nyine rikire ari wakaririmbe mu karirimbe mu kizungu kikabere mu kizungu yagira ko ukomeno bujyana ariko niba yishimira gushagura kandi ariwe mudayo Haleluya, haleluya. Haleluya. Ndagira ngo ije utangiye kugira ngo ndatwara umwana. Uzamura Imana ijuru. Haleluya. Haleluya.
Haleluya. Amen. Haleluya. Eka tuganire. Hari ikindi nibagiwe. Amen. Amen. Noneho amakuru yashikiye ndi Bugande. Ndi mu nzu. Ndavuga ngo iki kintu nari nkwiye gushima mpagaze mu bera. Hanyuma icyo kintu ukuntu Imana yohereje abaruguru yaborohereje. Bantelefonaga ko batobya na basenebarati batishimiye ko ko nayo cyakababona bashikiweho n'igisasu uko niko n'idarapo izazamurwa bazi ko bitazashoboka izo amaze bakamazamuraga kugira ngo nti kamajijisha. Haleluya. Amen. Ureke mbabwire ndi mu kuvuga aya magambo bakavuga ngo wagiye muri politiki. Ntabwo nzigera nja muri politiki. Ariko Imana yampaye umutwaro wo kuba abanyamurenge ngo nzandira ku manywa na nijoro. Amen. Nibaza ko nta butaka atarageraho vuga ubutumwa ngo bihane Imana itabara ubwoko. Abantu bavuze byinshi cyane barantuka bihagije, ariko nzashima Imana no mu bitutsi ku Imana izayumva. Mu bantu batukiwe abasirikare batwigwaneho bavuga amagambo menshi cyane. N'ubu hashize umwaka n'amezi 5 mvuyeyo kandi yambwira ngo utangirire Gahororo. Nazamutse wa Manenga byari bikomeye kugira ngo ndenge kweri Gahororo ndahuruka. Nagenza ameza aho wagendaga umunsi umwe nagendaga iminsi 3 kubera ishaka. Mushike sange ngene bagowe uvuga ngo ahantu hari umuhana n'uguhera za Nyakamungu ugashitsa ikino gice cyose cyo Kigahororo wongera kubonera abantu ku Muramza. Eretse bijabo n'iciye hagati kuko nabagiyemo nabo mu bijabo shikira ku Muramza. Uvuye ku Muramza urongera kandi ukagera Tamikarati ntabantu Kamombo ntabantu wongera kandi mu Mikeke. Uvuga ngo nahagenze igihe ndi mu mubabaro mwinshi aho nararaga abasirikare b'abarundi bahebagira n'ibyo nibo bari bayoboye hari nibo bampaga icumbi nibo bandazaga mu makara ibirenge byaturitse amaraso n'amazi nibo bampaga icumbi. Jewe ko ndavuga ngo abagiye mu bibi Imana bababarira, ariko hari n'abandi bangiriye neza kandi leta mbi izituma basirikare bakora bitari byiza kubwitegeko. Haleluya. Amen. Ariko aya makuru ngo yumve narigize igihe ndira cyane. Bakampamagara ngo umufuka w'umunyu agafuka kabense kageze mu bihumbi nako amadolari 300. None Imana yawe izi kuzana hano turaremereye turagowe. Isukari kubona isukari kandi muzi ko amata yashize. Hariyo badafite isukari ibintu byose biba byahagaze. None ubwira y'Imana yawe irebe ukuntu twabona n'isukari kuko amata tumaze kuyibagira. Kagenda karirima ma ko watubwiye ngo uzazana ubutabazi none ko igihe kibaye kirekire, ariko ejo bundi numva Imana yakoze. Haleluya. Ntabwo mwazumva kubera mwebwe muricaye hakwinjiza impagurutsa mu mvura tireba ko ndi umukobwa tingirira imbabazi
yizireba umurimo wayo kandi nahaguruka ikampa imbaraga. Haleluya. None banambwiye atu neza ko turumva ko Imana yatwibutse, ati tugiye kubona isukari natwe. Amen. Tugiye kubona umuntu uko twari tumaze kumenyera ibyo bitagira umuntu, ati twamatugira ibihuru gusa kuko ibishimbo bizabigora. Tugashaka ikidoho, tugashaka isogo, nazo ntiziboneke, ariko turashima Imana ko uruguru nabo borohe. Haleluya. Kandi abahungu bahetse isezerano, Imana ibaha imbaraga kugira ngo bazashitse umunsi idarapo rizozamuka. Hanyuma abasenebalati batangire gusaba imbabazi, babitangire kandi n'ibinangire, bazohunga igihugu cyubaswe, bazogihunga. Izo turabizi, turabyikiranya. Bazinangira bazogihunga bagisohoke. Haleluya. Haleluya. Rero reka ndekera aha gusa, nari navuze ngo ningera mubereke ikintu nzagishimira Imana. Koza muri cyubahiro ye Imana yakoze. Abantu bari bazi ko abanyamurengera tota babo. Ngeze Buvira nafashe moto ngiye gucuwa Manenga, nari ngize ibyumweru 3 Buvira. Wenda nzabivuga hejo gato uko Nyabiheke perutse ke. Ese uko mwari mukinyibuka cyane kuri YouTube ndakumkurikirana. Imana ishimwe ko bakurikirana cyane, bazaga zasenga ngo singaruke. Mwebwe timurabo ntimuri murabo kabisa. Zamuri Imana icyubahiro. Kwishima cyane twihane kugira ngo kiri Imana itubiki tugishikiye. Ubakera abantu bigaye, ubakera twatabawe, intambara iracyahari, abapfa baracyahari, ahubwo tukomeze twihane cyane. Amen. Reka taje gutwara umwanya wacu, vuge gatoya nawe nze kumuhamuze gutaha hakiri kare. Amen. Zamuri Imana icyubahiro. Haleluya. Tugiye kuganira ijambo rivuga kubaho mu buzima bunezeza Imana. Kubaho mu buzima bunezeza Imana. Amen. Iri ni ijambo rikomeye, ijambo ryo kubaho mu buzima bunezeza Imana. Hariho iby'Imana izisaba kugira ngo ube mu buzima bunezeza Imana. Haleluya. Ntabwo ari ukuza gusenga kumwe n'iyinga ngo mwateranye kuko mwasirimbye, mwaririmbye ikorari ntayo nabonye, indirimbo mu gitabo ngabo yaririmbye. Kuriya siko kubaho mu buzima bunezeza Imana. Oya, hari ubuzima bunezeza Imana. Icyambere ngomba kubabwira abakunda kwandika, icyambere cyo guha kubaho ubuzima bunezeza Imana, ukumva ko Imana ikuryoheye. Amen. Imana ntishobora kuryoha utarakizwa. Ijambo rya mbere kugira ngo ubeho mu buzima bunejeje Imana ni ugukizwa, ukinjira mu mwami, ukakira umwami Yesu nk'umukiza. Iyo umwakiriye hari iyindi mwuka uzujamo, hari uwundi mwuka uzujamo, uzuva muri wa mwuka w'isi, wa mwuka w'amarangamutima, wa mwuka wo kureba uko abandi bareba. Iyo ukishijwe uzuva mu buzima bubi kinjira mu buzima bwiza. Bwa buzima bwiza buza buguha uburenganzira bwo kunezeza Imana, ukabaho mu buzima Imana ishima. Ijambo rya mbere ni ugukizwa. Amen. Ubu buzima ntiwaba ushobora utakishijwe, ntibizoshoboka. Niho ujya ubona umuntu agatangira yasenga umwaka, yaje gusubira inyuma akamakora ibyo atigeze akora na mbere. Bivuga ko tubaho turakizwa kuko umuntu wakijijwe azahinduka no mu bitekerezo, azahinduka n'abantu bose babo bakamenya ngo kanaka yarakijijwe. Ariko nasanze mu bwoko bwacu abantu bamenye Imana mu kidini. Papa ni pasiteri, mukuru wanje ni kondigiteri, mama ni kina mama, ibintu byose biraho,
ariko mu mutima Imana iri kure. Amen. Haleluya. Kubaho mu buzima bunezeza Imana, ijambo Imana ibabwiye muza muryumva, timukumve ngo kuba mu ikanisa ntaho bihuriye no gukizwa. Biri kure cyane, biri kure. Niyo mpamvu usanga abantu bose basubiye inyuma kubera tibigeze bakizwa, tibigeze bahinduka. Iyo udahindutse biroroha gukora icyaha icyo ari cyo cyose. Niko uzuwe mu mupasiteri, ukaba umupasiteri yihekanye mu Kristo, karatereka mu Kristo koma Satani. Niyo mupasiteri ntigeze gukizwa, yamurikiwe gusa n'akanyenyeri ngoje kugashikira karamucika. Niyo mpamvu atatinya, tagira n'isoni yo kuvuga ngo kujya umukristo n'umwana wawe. Ikintu gitangaje kuvuga ngo kurarera umwana mu ijambo, numa numubwire ngo kwamburira ubusa, numa ufata ubwambure bwawe ubwereke umwana wawe. Shitani kumugaragara. Hava biba ni Satani wa muntu ntatigeze akizwa hake. Uko honyine ni ibintu biharawe iwacu mu bwoko bw'abanyamurenge ngo ubunyine biraharawe gufata ubusa ukabwereka mugenzi wawe. Bigezweho. Ni cyerekana n'amahanga ko turayereka ko tutigeze tukizwa. Hari umwe wambwejega ifite isura itari nziza, bazapfa kumenya nyine gusa nyine hari ukuntu bazareba ati uyu nguyu, ariko twazakumenya. Niko amen. Ariko usari bizabisa nkaho biri mu maraso, uko muri Kongo bazamerera nabi. Bagatobo. Mbona sura kama ya ngombe. Mfite sura n'iyinka. Reka nzamba cyamwongeza baraka ngashika za Fizi za Saramabira zahe. Ariko nyine bazagutora. Kakujya kwa bagutora inani. Mane tubabare. Uwo mugore arambwira ngo muteye isoni. Mu bantu nakundaga banyeretse Imana. Abanyamurenge bageze mu Rwanda mu bantu banyeretse Imana bwa mbere ngo n'abanyamurenge. Ngo ariko ngo turi mu gukurikirana amakuru, iyi social media yemwe yadutaye hanze. Ati biratangaje kumva ngo abayumbe narinze nibo bahe basora ubwambure bwabo bakabujana ku isi. Tekereza ubwambure bwo nyine guteye isoni. Ni gute uzutinyuka kuvuga ngo ufate ubwambure bwawe ubwereke isi? Bisobanura kutigeze ukizwa, tiwigeze uhinduka, uri mubisi wuzuye amapapa n'abadayimoni. Kuko abadayimoni nibo bagutegeka tubwire isoni zo kwambure icyubahiro cyawe gugite hanze kwisi biteye ubwoba. Tiwigeze ukizwa, tiwigeze uhinduka, uri mubisi wuzuye abadayimoni n'amapapa. Muragasi. Ntabwo bishoboka yemwe uzi kwambura ubusa honyine uzo witega isoni. Tengereze mwe sipisi kwa jina la Yesu. Yesu Kristo. Uziko abantu abadayimoni bamaze ubwoko neza barabuvoma. Umugabo afasha ubwambure bwiwe abwohereje ku isi kugira ngo abantu baburebe. Ibintu bitembo bitigeze mu ibi byerekana ko tutigeze tukizwa, ko turabwira amahanga ngo twabuze Imana none tubarikira. Cyo bisobanura kandi Imana yaravuze ngo izo uhayikora uzuzurizwa muzo uhayikora. Bigiye muracyabona nibi kuko bajya bose bihishe. Imana igiye kubashira ku mugaragaro. Imana yaravuze ngo igiye gukoresha ibyo tutigeze dutekereza. Social media igiye gutaba pastor biyoberanyije hanze, yakubata hanze abayumbe biyoberanyije batari abayumbe bagiye kugaragara. Bakina mama ngo bakoreye Imana ngo bagize gute mugiye kuga Imana kirashisha mu kayungiro kirasheba. Amen. Muzobibona bivuga abantu tibigeze bakizwa kuko umuntu wakijijwe azatahura akavuga ati yemwe ukizwa kujya n'inkita udashobora guhisha. Izarishika hari umwijima rikamara imurikira bose ko abantu bose babahe bakureba. Bahe bakureba. Iryo ni ijambo rya mbere. Amen. Amen. Ijambo rya kabiri ni uguhinduka ku ngeso. Hari umukristo uba ufite ingeso z'abapagani yakuye iriya mu isi akagira ngo no
agakiza azazizana tibikorana ntabwo bikora. Turi kumwe? Mureke kunkoroga da ugire wicare. Iyo mpaye mvuga sinza nkuna n'akantu ngo kabuje na protocol ahagarara. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Guhinduka ku ngeso uba warabajije gukizwa noneho winjira mu gakiza kagakiza kagenda kakwereka ingeso ukwiye guhindukaho, hanyuma za ngeso ukagenda uzica kuko agakiza kikaza gafatikanya n'ingeso wavuye. Hari ingeso umuntu ugira ubuhuzi murabuze. Hari umuntu ugira umururumba, hari umuntu uza wimana ibintu byiwe byose ababikomeho. Nasanze ruguru umuntu asigaye agira abana 5 kugira ngo abone icyayi, undi akagira ibiro 3 akamahisha bya biro 3. Imana yampaye ikimenyesho cyo kubura urukundo inyereka ibiro 2 by'isukari umuntu yari ahishe. Ujye mu mama akamubwira ati nguza isoko ntirirarema kugira ngo tekira abana icyayi, akamubwira ngo nukuri ngo dora agasashe akama gafunguta ngo yarakijwe ariko ndarahinduka ku ingeso yo kwimana. Umukristo azayoroha mu mutima, ntazajya wenyine. Umukristo azayumva azasangira n'abandi. Kugira uti haleluya haleluya. Bazoza komeza ngo buri munsi ama mwebwe mubitse mubigushisha. Imana izadufe gudukiza. Umumama kujya abagabo bahindutse muri no minsi twapfushije abagabo benshi, ariko abagabo tibagiraga ikibazo, ariko basigaye bameze nk'abagore. Usigaye usanga umugabo ari mu dutiku tujya tw'abagore bagiraga. Ibintu byarahindutse bibamayobera. Jewe uzuje muri ano makambi aya yandi menshi zambona ibihigo honyine araza kukuramutsa wumva amagambo akuvugishije ukavuga nkaje umukobwa cyakora ubusinde umukobwa ndi umugabo w'Imana. Hari abagabo bakwambika amajipo bakagenda ukabambika amajipo ukaza mukayigenda hari ijambo umugabo akukakase mumbabarira kuvuga ibyo usimbuka kandi iri mukaza muzana umuco ngo mubishyira mu ijambo ry'Imana. Tuba tuvuga uko ijambo rimeze twarapfushije zorivuga neza kandi sinkene ngo mumpa amanota je ko ndagira ngo ubwoko bukire satani yarabwiganije bikomeye. Nije nabaruhiye ntawe nzababarira zo tibirimo warapfushije. Umugabo akakubaza ijambo kabose uko uyu umugabo ibi bidavuga yatekereje bivuga ko hari abantu bakorera satani ubwenge bukava kugihe ukabona budapanze, hanyuma yavuga ikintu ukavuga ati kwe hari abagore batovuga ko uyu mugabo. Imana tubabare. Amen. Nituzo cyagaza mabanya isi yarahindutse tugeze mu bihe bya nyuma n'abagabo nabo n'abantu bone kandi mwaranebwe murahetse. Abagabo baranebwe barahetse. Turi kumwe? Yego. Guhinduka ku ngeso Imana iziguha umwuka wera wakira agakiza kakakuryohera kagakiza kakagenda kagukura ku tugeso twari twarakubaza. Iyo uhindutse ku ngeso agakiza kaba kamaze gukorera niho uzawumva ko hari ibintu ugomba kuvamo wari waragiye. Hanyuma abantu batangira kubona imbuto zawe bagatangira kubona ngo umuntu Kristo. Haleluya. Amen. Nubwo yoke ariko uyu muntu yarakijije kuko yahindutse ku ngeso. Nibura ugerageza mu cyumweru uhinduke ku ngeso cyangwa basi kumwa ureke ya ngeso abantu bose bari bazi ugerageza uyigeho uzi ukora buri munsi uvuga ngo Mana mfashe ingeso yanani nyire basi kumwa uhinduke ku ngeso basi nugwana mu bintu bitatu zakunani nuhinduka kumwa ugahinduka ku ngeso nukuri Imana izaguheza yindi ntera nayo uyishobora. Wibuka ikintu cyakunaniye mu gakiza kawe, ikintu cyakunaniye guhinduka ingeso abantu bose bamwe batazi n'iyindi bazi.
icyo nikiba kuri wewe uzaba uzamutse mu ntera y'Ukristo. Haleluya, 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 haleluya. Gatatu ndagira ngo mvuge sintinde. Amen, amen. Nugusikamirwa n'ibikomere. Iyo utikamiwe n'ibikomere tushobora kubaho mu buzima bunezeza Imana. Kuko wenyine twagize ikibazo cyo gukomere, twahuye n'ibintu tuturabo. Hari umugabo twicaranye ndi ruguru ahantu hitwa kuri Nyakirabo, aza kumbaza amakuru. Arambwira ati wa mwana uzuza kuducira urubanza. Ati buri gihe uzuza mu muguro ibintu byose Imana yagutuza tugwiriye twarabibona. Kandi uwo yari umukristo gahera atinyutse no kumbwira. Ati kandi ikikugaru twese twama tubona kandi ko dupfuye. Tugufite kwiha. Atababo subona bari kubwegera. Beshi abandi bari mu nkambi ya Nyakamungu. Ati hano kuri Nyakirago hano hariho beshi bari kubwegera. Ati Imana yabarinze nani ese ingwari zifata mushasha ni kolera. Ati Imana irabarindira muri uriya mushasha hapfuye abantu bake cyane. Atariko nibo baheba kora ibyo hano bikomeye. Aturaje kandi uje kutubwira kandi izo tudashoboye kwiha. Ati mbwira bimeze gute? Bimeze gute? Imana kiravuga iki? Kirindira nzabivuge hamwe n'abandi mwatera. Kuko bashaka ngo bagushira ahantu bumva iki kuvamo niba ari umuntu mubabara ikubise. Ariko urindire wihangane, message nzayivuga niyinga. Amatorero yose yahuye hari bafite igiterane cya kadezi cy'amatorero yose ko bagomba guhura bagahurira ahantu hitwa mu Kanogo. Amen, amen. Ambwira ijambo rikomeye, arambwira ngo abantu aho kugira ngo bahinduke bakomejeho kunebwa cyane, bakomeje ubugome buri ku rwego ruri hejuru. Ati twari tuzi kwinka zari zihisha ibyaha byinshi, atari ka inka zashiri abantu babaye inyamaswa. Ati abagabo babaye inyamaswa kujya inka zari zihisha amabanga y'abantu benshi. Turi kumwe? Atariko wa mukobwa we ibyaha bihe bikogwa biraremereye cyane. Ati rero iki kintu Imana iri kutubwira ngo duhinduke ku ngeso. Ingeso ahubwo kugira ngo zihinduke ko ziriyongera. None uko Imana iyo ntihaye ibirenge uko izatwica itumare izo tuziza bano bantu bose bari muza. Kuko guhinduka ku ngeso ni exercice ikomeye, ni ikintu gikomeye. Ariko Imana ibashoboze ukizwa hanyuma icyaka bimugahinduka ku ngeso. Amen, amen, haleluya. Naningeze kujya gatatu usikamirwa n'ibikomere. Uwo mupapa niyo wambwiye ngo jewe ngo bashoreye inka 50 zanje, mfite 30 z'abana banje, bamwe bari muri Kenya abandi bari mu Rwanda, uwundi umwe ari hanze. Ati zose bamaze shorera gutya mpaye ndeba, sindavuga ngo n'ubundi ntaco kimaze nzongera nseruke. Kinama numva ko ngomba kunywa gapo. Noneho umwana w'umuturanyi wahora afasha kuragira ngo abayambonye kuko yabonye ndahaye mbasha no kuvuga. Kuko nari nafasha agacupa neza ngo ngende nimara ngenda ahantu nkamwe basange nahwere baterura imayiti bajana. Kuko n'ubundi nzongera nje nzohagarara mu bandi bagabo. Kandi we yanyazwe mu bambere benshi gabaje kunyagwa, noneho barabyakira bose, ariko iwe yari mu bambere. Amen, amen. Arambwira ngo ubu mu mitima nubwo mutavuga nubwo tutavuga ariko dutsikamiwe n'ibikomere. Tukishaka kubona ubwoko bwitwa abapfurende, tukeneye kubabona mu maso yacu. Tukeneye kubona abantu bamwe hano, tubakeneye ibikomere. Icyo gihe utsikamiwe n'ibikomere tushobora kuba mu buzima bunezeza Imana. Kuko ibikomere byo bigutsikamiye. Hari abagore b'abapfakazi bacumujwe n'abasebukwe n'imiryango bagafata inkazi yo bakazimana. Uko tuzi ibintu byinshi, abagore bararenganye, impfubyi zirarenganye, abantu batsikamiwe mu banyamurenge tugira kansori y'abana. Abana b'imyaka 20 bari mu gupfusha iwabo bakamamubwira ngo genda wihangana. Umwana w'imyaka 20 azihangana, abuzaye gatatu yihangana. Ugende ngine ngo wihangana.
abashakwa kabiri bagapfusha, aba bahungu barimo kwitahira buri munsi bazarema amateka ku isi. Sivye gupfa k'umugabo nanone ni ijambo, ariko birabaje gupfa k'imbwa ugapfira mu muhanda, ariko bari abasore bazandikwa mu mateka. Haleluya, amen. Bazandikwa mu mateka. Umuntu warizi murenge bari bazandikwa. Haleluya, amen. Gutikamirwa n'ibikomere kiri muri kimwe kidashobora kuba mu buzima bunezeza Imana. Sinzi cyagukomerekeje mu mutima, sinzi aho wakomerekeye mu muryango, sinzi ikintu kiza kikubabaza, sinzi imibereho ubayeho hano mu nkanza, sinyizi. Ushobora kuba warababaye waratsikamiye, ariko umukristo azabwira Imana ngo yowe uzuvura ibikomere, kuko nugumana ibikomere tushobora kuba mu buzima bunezeza Imana, bizaba bigikubira. Amen, amen. Haleluya, haleluya. Kubaho mu buzima butikamiwe n'ibikomere, Satani zihagarara kuri wa mutima, ugashakisha ubwiza bw'Imana ukabukabakaba ukabubura, kandi Imana ihari. Ariko iyo wabukuye mu mutima, Imana izayimika ikicara muri wewe, hanyuma Imana ikigaragaza, ukabaho mu buzima bufite amahoro. Kuko umukristo agomba kugira amahoro mu mutima. Nubona umukristo utagira amahoro, aba atarakizwa neza, ataragera kuri iki kintu cyo kuvuga ngo umukristo agomba kuba ari umuntu abantu bose batanga urugero. Amen. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Nene data niyongera dusobanye kuri uwo murongo, nimara mvuge amagambo kangahe ndangiza. Nashatse kuvuga vuba kugira ngo wacu nawe mu mwumva abantu bataratangira gutaha. Ngero dusomere uzoza uvuga gatoya nimara kavugeho simbitindamo. Haleluya, amen. Matayo 16:24. Dusome mu izina rya Yesu. Maze Yesu abwira abigishwa be ati, umuntu nashaka kunkurikira yiyange. Burekeya ko muranyumva? Yesu yabwiye abigishwa be igihe yari ahari yicaranye nabo, arababwira ngo ushaka kunkurikira ngo niyiyange. Ese muzamumva kwiyanga ari ukugira ngo hari abantu batazi kwiyanga uko ari. Imana ndibikubwiye ngo ugende witese gufata ukanye wikubite, ngo numara ngo ugende wicisha inzara, ngo numara ugende wikorera ibintu byoya. Kwiyanga nukuva mu isi y'Imana yanga ukaja mu by'Imana ikunda. Hari Imana ikubwira ngo ubu ngubu twagize ikibazo, umubyari mukuba mubi agashaka nawe ngo ube mubi, ngo mukurikire muri yanzira yagiye. Abasore mbabwire, uzumenya neza umubyeyi wawe niba kiri muzima, niba atari muzima, umenye ko bidahura. Iri jambo ry'Imana ivuga ngo wiyange, ijambo ry'Imana ari gutegeka kubera Imana, uzareka ibyose akunda, hanyuma wumvira iby'Imana ikunda. Kuko gutandukana n'umubyeyi kubera Imana, uzaba wikoreye umusaraba. Umusaraba ni kagakiza, ni ubukristo. Ubukristo ni umusaraba buza bugutandukanye n'abavandimwe. Abavandimwe bose bakakwanga, ariko Imana ikakubwira ngo ugume muri je. Haleluya, haleluya. Ubukristo ni umusaraba. Wikorera umusaraba, wiyange, nurangiza wikorera umusaraba. Ni ikintu gikomeye. Umugabo ari mukumupagana kamushaka gumukurikira. Bibiliya ikikubwira si ukwiyanga, si ukwanga ngo numara ngo usuzugure umugabo. Oya, kwanga Imana ikubwira kwiyanga ni ukwanga bijya Imana yanga, hanyuma ugakunda ibyo Imana ikunda. Haleluya, ngere usoma hano Dukomeze kuri be yayo. Yikorere umusaraba we ankurikire. Komeza kuri 25. Kuko ushaka kurengera ubugingo bwe azabubura. Guma, mwumvise? Uzoshaka kurengera ubugingo bwe azabubura. Hari ahantu muri mukugera hanze Imana ibaho umugisha bafashije abavandimwe cyane, Imana izabagiriye neza, ariko bari mu kurengera abantu. Akambagira ngo ateke ku rugo rwawe kubera kurusha ifaranga, akakuyoborera urugo kandi akaruyobora nabi kuko kurusha ifaranga. Ariko
ubwenge busa uyobora urugo ariko amafaranga ntayobora urugo. Ariko uri mukusambura urugo rwawe ngo mukuru wawe yakubwiye ngo ugomba gukora ukuntu akubwiye urugo rwawe rugasanduka kubera abantu bavuze. Akurusha amafaranga ariko ntakurusha ubwenge. Niyo mpamvu abayumve benshi bagenze nabi kubera ngo barebaha amafaranga. Ntabwo bishoboka kuvuga ngo utanga agakiza kawe waruhiye kubera udufaranga. $200 zigatuma uva mu muhamagaro ugakorera umuhamagaro nabi kubera $200. Imana izabikubaza. Abavuye mu muhamagaro bagiye kugira igisuzuguriro. Imana bigiye kubambika igisuzugura abantu bose bazo umuhamagaro barawiyambura. Isuzuguro kigiye kubaba. Kandi ngo abawugumyemo bakihanganira ibigeragezo byabo ngo Imana izabubahisha, bazaba bafite amavuta, bazaba bafite itoto, Imana izabubahisha, Imana izabaha igikundiro, bazaba basa neza. Haleluya, haleluya. Naho biraje abihangana bazasarura. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bwana sifiwe. Asifiwe sana. Yesu kumuranga mbisemo. Mwihangane. Umumama utararoze Imana izamwubahisha. Ariko abaroze mugiye kuja ku karubanda. Muzoseba, muzoza mutondura umeza kuzuba. Izuba rizaza riba mutondura umeza. Isuzugurira kigiye kubaza. Cyo muzokibona. Kandi turi hano mu nkanda ariko umunsi umwe bazobabwira Imana ihe perezida w'u Rwanda umugisha. Kuko mwebwe benshi baje hano batarashakwa, abandi batarabyara, abandi ariko iminsi myinshi Imana imugirire neza. Ariko nimumara gutaha hari icyo mutazabasha kwihanganira. Imana izatanga umwuka uzoza ubasenya, ubashamburiye, abana mwazaye babashamburiye, 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 bazobaraka. Kaza muzaba mugifite. Ubu nyine musigaye mutambana nabo mukabakoroga kujya nyine mwaza mucuragura hano. Bazabashamburiye. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Ngiryo jambo ryanyu. Abana bazobashamburiya. Gemberuka yo hari abana bo mu rutigito. Bwana ukabutanga bw'abakobwa. 15. Noneho nkabana sengeye mu banyamibunda bari bafite bose bagahuza torero nyine bo basengeraga hamwe bose. Amaze abana baraka. Ngo bagire ngo bahaguruke. None bafite ukuntu abayumbe biriya babafunze batakivuga. Abapasiteri baragiye neza bafata amatorero bigize Imana ku isi. Noneho abana bafatwa n'imbaraga. N'ubwana nyine Imana ihaye bufashwe kandi uwo muriro ndi muzawucecekesha. Ababyeyi bazimu bunyine batangire kwihana. Kuko nibatihana soni zizabakora. Abo mwabyaye nibo bazobashambura. Abo bana babaha indirimbo. Ngo babaha indirimbo kamwe kaja gufata amandiko ngo gasobanure. Pasiteri yamagenda mamushikora. Tuzamera gusobanura amandiko. Baba baziga ko barimo. Baremera gusaba imbere y'amateraniro. Hanyuma akandi babuza kamwe bakabamwaka impapuro kumba kandi gafite izindi kama kagenda kariruka mu ntebe. Nukuvuga ngo nugusazi. Umwuka bafite so gucecekesha. Uwo mwuka ni Imana izatanga. Muzabasha kumuntu kwishungereza, muzishungereza. Uzoba ari umwuka w'umwimerere. Utari wo kuvuga ngo abantu bose ngo bashe ngo ko baratambana. Ubundi abayumve ni gute mutambana n'abantu buzuye amape. Mwemwe kubitana ibituko. Mugomba kuzanga. Mugomba kuzanga. Umwuka wanyu biravuga ko mufite intege. Kuko jewe Imana yarakoze kuko nari gukubita abantu gutyo kabakubita yarakoze ikimpanjeni uko nazangira ukunda umushitsi mfate bamwe hano uko nkabamenye icyaha yakora yazanye icyaha nkabamenye icyaha yakora uyu kusiro mufata
nimufata ngo ni wa mugabo ngo ni wa wundi ngumukozi ngo hawufata nka Kristo harabaza bakiri ngo pepo azabana mu bwenge ko masatani amaze kumubona ubwenge kashuza ariko yose ubwenge ni ibibazo kabisa tuho umenya ni tuho ariko Imana ibabari Imana ibabari Imana ibahembura imitima mumenye ko Imana iri Haleluya Ufira yafashe abantu bari barahiye bakazavuga ngo babanyamurenge kandi utasoni kuko barishungereza ko baragira ngo bazotsinda ngo nakale kari mukirwa ngo kasensibilize abantu ngo ko karavuga ngo ubutumwa ngo kandi atari ubutumwa none yabaito Ngizo mizani ijambo ry'Imana ariko Imana ya Israel ziburahi wangu uturanga gateka ntabwo gato Imana ndange nimwazumva mwebwe se mwarabiruhiye muri Kenya nazavuga ngo azokora ngo burakeye ngo kukimanga ngo muri Kadesi nukuvuga ngo ntabwo mwabyumva umuntu wese wagize umutwaro w'ubwoko Imana imuhumugisha wongeza gusa niba waratanze basi n'ikiro cy'isukari ku bantu babaye twanditse bava mu gihugu Imana izabibahemba Haleluya hariho cyane Baraki na Batobiya he tubarebe nabwo kamugira n'ubwenge muzamwama mumwihisha mwashikire ngo buzo cyangwa buzobira gute kibazo ko bazo isezerano rigiye gusohora ry'ubuzutsi ko turarangiza gutyo ejo bundi barantutse ngeze mu minenga abapasiteri bose pake burugumestre Imana izakomeza imuzamure niwe wagiye kubahamagara barantutse ejo nzobisubira uko nje mfite amashimwe menshi barantutse abapasiteri uzi kubona aho uturika amazi mu birenge bamara akakubwira ngo ntitukwakire asoni none urugumestre agira ubwenge arabahamagara kuko arazi ko nje nibahamagara tibanyita amen abahamagara urabona komini iri hano hariho inzu nini abahamagariramo tiyababwiye ubashaka umara arambwira ati hari we ndagenda mbicara ubutumwa bwari bwo kuvuga ngo kugira ngo amasezerano yuzure bemere kubabarira abantu bose basengere hamwe amaze bambaza ibibazo umupasiteri umwe yamambwira ngo tasoni wakabwawe ngo waje kuturega muri leta ngo se baradufunga wananiwe kudusanga mu itorero ngo uje kutuzanye kuri komine ngo niba tutuzana kuri komine ngo ntiwaruza hitorero inyungu uza kutubwira ahubwo butumwa watuzanye pasiteri wasepake buzuye amapepo gati bashaka kwisezerano ryuzuye bagicayeho uku intambara ya ruguru abagabo barayifite barayipfumise gutya ntibashaka kushira bambwira nabi undi mugabo ngo ni mugenza w'umunyabyishi bani mu mugisha yamubwira ngo tucire hasi uratuka uyu muntu n'umufana ukuhageza ko utukana wimutunguza wizo bireke nzomugurira soda nini okay haleluya amen none ejo bundi ngo barahuye ko murabona nk'abo bagabo baza bantuka nisanga tugatarabana mu gitaramo kimwe mu giterane zomugira gutya
bakabubura yemwe bizaba ari umunezero umuntu wese yifuze kuzaba muri ibyo biterane zo gushima ko sepaki y'ababari. Haleluya 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 haleluya. Imana idushoboze vuga ko karongo dangize kuko nogenda masaha y'abandi kabanda ariko utita ku bugingo bwe kuganje azabubona kandi umuntu zamumarira iki? Oya wagiye kure nakubwiye murongo wa 24 utita ku bugingo bwiwe azabubona. Uwita ku bugingo bwiwe azabubona ariko utita ku bugingo bwiwe utabwitaho azabubona. Haleluya. Utabwitaho azabubona. Tureke kureba ibitugose turangamiza Imana iyihaye dukorera mu byaha byinshi. Imana ikavuga ngo sindaba ibyaha mwe mukora ariko isezerano ryanje nzaryuzuza. Cyo n'Imana ihaye dutabara itihayireba kwera kwa kirareba gusa icyo yavuze ihagaze ku cyo yavuze. Nimba wavuze ngo mwakora ibyaha mutayikora abera bandirira ku manywa na nijoro zuzuza isezerano. Icyo kibi akacu gatoya muhe mubona timwikange ngo mwirare urugamba ruracyahari. Amen. Umuntu wese wumva ko ashaka kubaho mu buzima bunezeza Imana mu minota 2 nahaguruka tumusengere. Umuntu wese wumva